What's up, guys? Back again, another video, another banger, another reaction. It's your boy William Tiger. And it's Crisis the Menace. And Back with another video. Joseph Bioscope EP number 22. Lovers Bioscope. So asazi ukuthi namhlanje kenzala makangiboni ngathi kunabantu abafambe emoyeni. But the drama, animela. Lovers are unconscious of. Story. Let's get to it. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but to cruise a man. Yeah. Baby, for no room. Mama, please, let's go, Mama. No, let's go, one. Ask. Mama, Loyo McDonald's kuya kumanando simina funa ngidla ibhaba nekhabishi angeke ngifuze ngitshela namhlanje ukuthi kwenzakalani udla inkukhu namaqanda wayo kanjani uyisifebe mntana diluzwali uzuba isifebe mama nawe uyisifebe kusekhuzwa Mntwana. Zophathisa mama ngihathathe. lapha sikupaletse ngoyisiking mama abokai methi guys wabona thuse didesa mama No, it's fair. Kikupalifeng mama methi asenze sona nomthele so isa methi lava khitletsa ngjwa on tate mdimo Ungabiza mama cause fair slim. What is it, guys? Today, kita tshwaretse, a word of the day. So, guys, the word of the day, today goes like this, honey. Unfortunately, no matter what you do, people will always find a way to criticize you, whether you do good or whether you do bad. Guys, what I'm trying to say is that how limo to twanti ube wena, uyetse wena, when the words each and everything ethabisang wena, because you have to know that go lifing, la ka try wetsa eng, wetsa hantle, wetsa hampo, wetsa batho ba tlo dula ba bua or jwang lovers. Of course, it's kongote hambayo ntwana yami. Yeah. So ma umuntu mele uzijabulise, uphile ntho engwe batlang kwe. The way of Ngibamba abantu inkunzi because it makes me happy. Noma bangangicriticize, it's fine. So when I love us in the word of the day, word of the day, Bafethu. In life, when you fail, it doesn't mean you are a failure in life. When you fail, you're a failure. Oh. It's a chance. It gives you a chance so you can go try again. Because failing, it makes you stronger. It makes you realize I'm a mistake when you If you repeat to grade 2, you are a failure. Failure, Baba. Nice one. Go do it again. You do it perfectly, not like you did it the last time. Word of the day from us, Joseph Bioscope. Yeah, nice one. Shama hat-trick ngoma grade 10. Yeah, when I'm done, very cool, so you can never be a person who's not Samaria Bupel. You are a failure. Because of making mistakes, you are who you are today. And while we are the mistakes, it's one to separate the mistake. It's not so long. Samaria Bupelo so that we totora ebo background. Nice. I found it nice. Hey guys, I'm so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Joseph Bioscope Real Stories. So guys, today re ngoletswe ke Mam Qabane. Tsala ke mosotho la tseba qaba e ikgetlo qabana lona. So ke ngoletswe ke Mam Qaba tseba reng a re blue ke na le ngwana ne ska ha ke na le ngwana so ke na le ngwana hape ke na le motho ntate wa ka tlung so motho ntate wa ka tlung a se real father ya ngwana ka so ska ha se real father ngwana ka Stepfather. tetetse sa utlwana le stepfather sa which is monna wa mme so wa isekeng guys ane ere ke tsamayeng ke lo bonang mme ke utlwa o re tshwaretse eng ke tlo gona utlwa hantle ngwana ha e utlwana le stepfather jwang yes baby Thank you, Blue. ba mamile kae sikhona kunjani mntanami lena ke teng motho Nami ngikuchithela wena. moholo so motho moholo ne ke kopa jotse di viewers wena today wa ngoletse Joseph Bioscope he ngikwate kabi mntanami umntanami ngithola ukuthi kathandana nobaba wasendlini engishade naye iminyaka ebemfundisa isikolo emenze konke emkhulisa emsupporta yonke into ukuthola ukuthi kanti sengiyasola ukuthi bayathandana ekuthandaneni kwabo nabo makhelwane kudala bengitshela ngalento kodwa ngingaba understand kodwa manje sengitholile ukuthi bayathandana manje yilento lengikhathaza mntanami ngikwate kamoya wami uphuke kabi angeke ngithi ngikhulisa ingane iphinde izongithathela futhi indoda endlini kushuthi wena muntu omdala mawubabuza ukuthi nje mawubuza ubabuke wambuza ngithi ba dala ngiyibuza leyo njalo engangiphenduli Daughter and father love. dala ngibuza ukuthi akho lutho dala ngimbuza ubaba wasendlini ephika umntana yena bombuza ingane vele ayifuna nokukhuluma nami noma ngithi ngiyayifonela ibambi nama calls wami
ithi angihlukane naye sesikoleni yona iyafunda. So mama wena kahle mawusendlini unokubona ama-changes ukuthi hawu uyabona la ngiyayibona Nje ngoba once kwangena le ngane isesikolweni kuyaphunywa kuyodliwa. Kuyophinywa kuyodliwa akuphekwa la ekhaya. wena umuntu omdala bese udla ini? Ngizodla ipapa lona lelo phela yile ngifanele mina ngithi lifanele yena nengane yami. Inhliziyo yami ibhlungu kabi ngane yami awazi ngimonakele kabi emoyeni. Ngonakele kabi nje. Asikisi ngiyaxolisa umuntu omdala ngizwa vele le ndaba ibhlungu kakhulu because of uyasho ukuthi ingane yakho ithandana nomuntu wakho ubaba sekhaya kusho ukuthi i-stepfather. Bengasuubaba wakhe engamzali wamkhulisa lo mntwana amthole emncane na 2 years eshiya ubaba wakhe. And then akhona wrong because of umuntu wakho. Yebo i-wrong usechitha umshado wami kanjani simkhulisa simthatha njengengane endlini yilento engicasulayo. Alezikhulisela Ulayo nje mina. So wena mama kahle ufuna ukuthi iJozi Bioscope today sikwenzeleni imusic yase yarasa. Sorry guys. Hey holla pina. Arithine guys. Ayibo. asizwa nokuyizwa. Utla. Athi ka base batlatsa Camera yakhe imic yakhe igrando. Sizwanga nale ngoma ukuthi ikhala. slowly bona he ka mabo maskisi mami. Jwale ya motho moholo he. Le rata la koloi Okay motho moholo. Relax. So ntho ke batlang o e botsa ke hore wena hantlantle o batla Jozi Bioscope go thusa kang today. O batlang go etsetse. Mina bengicela iJozi Bioscope ingisize ukuthi ubaba nomntwana bahlukana ingane ibuyele ekhaya emakhaya. Ibele kabo babuwayo lo izalayo emakhaya. Ahlukane nalo baba ngiqhubeke nomshado wami. Bangeka shine baba. Manje wabizi iBioscope yeke lokumposa. Chithelwa ingane umshado mina. Yebo. Oh hayi akunankinga ke umuntu omdala asihambe ke siyoyibona leyo ngane le. Mpose. Leyo esinangihlompo Abuyele kuba. akano re lena a qetele a utlwana le ebilane e bohloko yona ko re ntate mama yena respect kae ha utlwana le ngwana wa ha wa tsebang mina ngiyazibuza umuntu o rata jwa ngwana motho molo wa ile yena ntsa le busy le ngwana ha wa utlwisisa ngitshele emshado eminyaka emingaka sishadile mina naye sishadile nalomuntu phela senze ifunge esontweni usekwenza kanjani nengane encane engiyizalayo mina bese nazothandana nayo yazi umuntu omdala ngizofunana ne njengoba sise estradeni sakho mo udulang ko teng ne ke tlo batla ha se re tlo fihla motho molo mo pela o dulang o bontshe di viewers o re kena mona ne so that batho ba tlo khona ba informed mama mntanami akunankinga hayi mama yazi ezinye izinto emhlabeni zibhlungu yazi besazi ukuthi kuthiwa konje lava sparring blood is what thicker than what blood is thicker than kodwa emntaneni wami ngoba into angenza yona nje iyangixaka nami manje blood ayisasebenzi okwamanje sebayathanda nomjolo phela yebo yazi umuntu okulethe emhlabeni uba nelinyembezo re le re ke eng kutlolo bohloko jone motho omholane ke tlo kopa ska ha re lemo o bontshe di viewers hantlantle mo re tlo kenang ane motho omholo hayi sesiyafika mntanami la sihlala khona mama kutlile bohloko shemke bohloko ka pelong ke tshepa go thole healing la ha re fitla o tla thola thuso re kena kae sihlala la cameraman please le shebiseng ka mona ne ya motswadi re kena mo okay nice Jala ma-gates ewavuliwe. la baba kwakhe uye lo baba sendlini okay Uwakhile. motho omholo le kae lekhaya re teng papa uthandana nomntwana angitsho uthandana nomntwana Baba sasuka. umntwana yiko ngilanda abantu ukuthi ngoba wena uthandana nomntwana ngithi yiko Ngisaziphuzela iBlack Label yami. ngizela ufuna umntwana ethu lo simkhulisayo omise esikolweni mama please leska mama no leska Oh, osiphuzela yo. Asusu. kalwana askis wayulala nomntwana wayulala nomntanami ngithi mama wo indaba yakho le wayulala nomntanami mama mama kubala abantwana bosibongile ukuthi wena ubhizi nomntwana angithandani nengane wena hawu okay ntate mamela he okay molo ke kopa re bua okay ntate okay rona batho ba Jozi Bioscope ne jale ntate o buang Izile ya papa. lena mona ke Lady Blue jale ntate nna ke concern hobane mama go ngolletse ene ha go ngolletse jalo o wena
o wena Mshaya smile. okay motho moholo o wena o robala le ngwana hae a ke go stepfather sa ngwana hae ntate e ka ba ke nnete ntho ntate wena o ya lala na nomntana ka mama na Ai, e wa se nnete ka bana nka se godisi ngwana ke fetsa go godisa ngwana ke robale le ena ke robala bjang le ngwana. jwale pa e o e etsang no ke eng ya go robale le ena mara mo hodisitse E wa ke tse a mmitse yena ngwana a tla a tlo e bua taba eo Ambizi. ka bana uzophiyana phambi kwakhe angithi uyazi ukuthi uzophiyana phambi kwakhe angithi uyazi ukuthi wena ulala naye bayasho nabo sibongile ukuthi la nomntwana wena jwale labo sibongile labo bangena kuphi endabeni zomuzi wethu basikhathanisa babo sibongile babo ntate o sho hore sentsane o hopola motho o moholo ho robala le ena kapa jwa hobane mohlomong go thotse nwa pia mohlomong e tloa e senkile kelello hanyane o sho o ntse o hopola ha wa robala le ena sa mannete ke gopola hantle fela ke robale hayi mpame mlungisi le ngwana okay mangaba ulala naye why wena ukwazi umthengela i4 yini lento le yabo le phone le iPhone ye 14000 why le durayo Jowe. manje iphone uthi ngithenga imobi se Mntanakhe. why umthengela ingane izinto ikhonto eniyenzayo why makakhona nomntana sipheki la ekhaya ntate jwale le lapisa mama Why? wena le Makakhona thina sidla ama take away angeke jwale ntate Mami yamhlaba le. ntate nna ntho ke batlang ho tseba motho o moholo o nna le hore a ska ja mara wena le ngwana hae le je di take away mara o re wena ha utlwane le ngwana hae imoto ya start iyaphuma kuyoyiwa McDonald's kuyoyiwa kuManandos mina funa ngidla ipapa nekhabishi Bakhiwa. mamshiye idate ba ngeke ngifuza ngitshela namhlanje ukuthi kwenzakalani ntate jwale wa thuthumela o thuthumetswa ke hore mama o tle le di-camera gore thuthumetswa ke go expose mesebetsi ya hao e mebe o e etsang no asemkayiphi Funa bazomshaya. a ke re yanong o ntlela le batho nna ke tla reng yanong a tlong accusa ka ntho e ke sa e tsebeng tsa gore jwale ke yone o thuthumetsang di-camera papa ne O tshaehlisa. because of ke a bona gore wa shaka ke batlo bua maka motswadi wa bona o tshwere le hayi zwele mpama mfana class wa thuthumela ke re le molomo wa tseba gore wenzeng wa tseba gore o etsang ngwana o ntate jwale o re wena hantle kwatisa ditaba tse yang kwatisa ditaba tse Izana umntwana tu. kwatisa makwenze njani bia ka botlhoko wa itse wang kwatisa o tlo accusa ka dintho ke sa di tsebeng yanong ai man ai nna a ke thole le so ntate ke kopa go botsa something motho molane o re wena ha o hutlwane le bana jwale ke lebaka la eng mama yena a robala ka tlala a sa je ho sa pheiwe mara wena le ngwana le ya di take away ke ngotlo mo rata ka tsela eo go mo fa lerato la gore wena o kgone ho tswa le ngwana le step daughter sa hao mara mama a sa je bothata e tlwaleng why o lapisa awungathengi inyama yenhloko Midlelo mfethu ngedwa. mama mara o make sure step daughter sa o sa je ke mo lapisa ngiyakulamisa kahle nje sengize ngiphethwe nayo i-high blood indaba yakho khana manje ngihamba ikliniki ngiphethe i-high blood indaba yakho ngithengela ifoni ledurayo awuyifonele ingane yakho izeke mama le papa le wena ka re wa itse le tlo etsa tabete mama ngwana ha o re tlo mothola kae o kae emakuleni o tswila go itse ke motho moholo a ke tsebe re tlo mothola jwang re ka mothola jwang o na le airtime o na le wena motswadi yeah please yafonela le ngane yakho awuthule mami ke kopa o e kene ko loudspeaker please ke kopa motho o moholo re Woza. thuleng hanyane please mina ngenzi lutho yenzi lutho ke kopa re thuleng ke yo ya ringa ebile Tumi kunjani Ngiyaphila mama unjani? ngicela usheshe uze la ekhaya ngiyacela mntanami fast Ngizoyenzani mama? ngicela uze la ekhaya uzobona ukuthi uzoyenzani la ekhaya Okay, ngicela ungiphi 2 minutes ngiyavela fast manje. ngicela uze anginalanga lonke Okay mama. alright okay mama awuyazi lo mntana ukuthi hey sicima siyasha so guys hey re founetseng Tumi le ho ikutlwetse go itse ke ngwana mama go watla o mo tseleng so motho o moholo Tumi ke nana gore ke yena se so sa taba o tla Ngizongena ejaretini sekunama-camera. yeah re jwetsa hantle gore bothata ba hae ke eng o tla re jwetsa tlo tlhalosa ka bane nna taba ya ibuang a ke e tsebe taba ya hae lizophuma iqiniso namhlanje wena mntanami lizophuma uyayazi lento engikhuluma nayo wazi kahle nakho esheyikha nje manje ushekiswa yini uyazi ukuthi shekiswa impama iqiniso lona uyalazi ukuthi kwenzakalani motho o moholo shake ulaka ungimangela ulaka iyakhala le uyeza uTumi mina njalo nje ufuna ungaccusa ngento engayazi hawu cha uzubona umntana mbona sekawumfazi manje okahle kahle buyikhulisa ukuthi ufuna abe umfazi wakho ntate no mo hodisa ngwana o bitshebeletse fela go ba tseba keng
No. Ka mo sofnisha ha hola. Mpakela officer man. Mpakela officer wathi ke. Nalo tuma khona ngasesi. Man. Fonele 2 futhi. minutes. Hayi mama sithembeni ukuthi nje uyeza. Nangu yes. Nangu. Oh, Yeah, now. ke yena Tumi. Tumi le kae? Ha o sa le montle ka lephondo. Thank you. Nice. So ha Tumi, gona batho ba tshotse bicycle, okay? Tumi ke tlo o kopa ka hlompho le boikokobetso, okay? Ke tlo o kopa Sizwe Tumi. because of no wa bona re msebetsing. Ke kopa o re jwetse nnete. Tumi, ke batla o jwetse nnete ne? Okay my sis. Sola. Re go botse, o etsang wena le ntate? Ngaba ka. Aleti next. Angeke Tumi. Wena ujola nalo baba lo wena. Wena Tumi ujola nalo baba lo wena. Mama angijoli nalo baba lo. Ujola naye no baba wena. Angijoli naye. Uzomhlanyisa wena. Uzomhlanyisa. Angijoli. Oh mama uyenzani naye uyathandana naye? Letsa. Mr. Father Sam like ungenzela yonke. Jela highly stepfather sa ha ho tla jwang wena le yena le reke di take away mara mama asaje yena. Why? Le ratela Monna hae a botsise monna. A botsise monna. Wena uyahamba emakhaya wena Tumi. Usile wena Tumi. Wena. Ngihamba nyakuphi? Angiyemakhaya. oya mahayeng. Angindawo. Ha o re ha o indawo ke ntlu ya mme wa hao mose o mo jwetsa ntho jwang? Angeke ahlale lona. Bese menye emakhaya ucabanga ukuthi kwenzakalani? Mama wo. Tumiletsa. Mama wo. Mama wo. Bheka naye uyasaba ufuklock. Oh. Oh, lovers. Uthini? Uvumile sathandana. No, stepfather sa. Yebo. Nawe njani? Nawe Engiyifunayo. Angithi ngihluleka njengomzali. Angithi yahluleka njengomzali. Siyathandana ke. Tumi akungitshele something inkinga yakho yini? Uphila kanjani utshela mama yakho ukuthi uyathandana naye? Athi kwenzakala baba yini inkinga yakho? Inkinga ukuthi naye unezakhe. Nawe sokhipha iqiniso. Wena udla inkukhu namaqanda wayo. Kanjani? Makadimi ntose didietsa mama Qosha labantu mawoleli bonke. ke kopa uthu. ngitho na Tumi uyisifebe mntana ndini uzungale Uvuma isifebe mama. Nawe uyisifebe pusek mama. yezwa Ntose wena dietsang. Lovers ke kopa letseng wa itse. Ba feito sumawoleli. Thinking mama. Ako kai metsi guys la bona ntose didietsang mama. Hayi man. Ke kopa le feng mama metsi lovers. Ke kopa le feng mama metsi mama. Nebona into nisifake kuyo. Mama. Guys, ha re metseng so. Mr. Jones, can you please? Yeah, sorry. Hello mama lo. Uyas what's baking? O tlo re bora ne ke msebetsi mara ke batla bua ntho tse so. O tlo re bora tlwella ntho tse di etsang ausi. Ke kopa tlwella ntho tse di etsang omnyane mara o tswile tseleng. Omnyane mara o tswile tseleng. O ska mbora o bone gore ntho tse di etsala eng. And o tlo jwetsa gore why faintis. Teng motho mola ka etsang ntho tse so. Hayi man. Thele ngale sonke leso scoop man. Sorry. It's a fuck. What a boy. Lovers mama wazo. Mina ngazi uthelwa phi umuntu Mfana. Asenze so nalo mthele so. baba mthele ubuso. Mthele ubuso fuck. Tamesi lovers. Re tletsang jwang o ntate Mdimo. Ngathi kuze Mphuzise nje. Mphuzise. Mami. Mama. Yetsa so lovers mo sifahlong saye please. Ngazi imshaya ebusweni man. Please. Mama. Baba yabona kodwa into enisenzayo. Mara la bona ntho tse le di etsang batho ba baholo re le etsa eng? Le shebile no mama le mokentse ko situationeng e feng? Amari le yena ke Hayi wena thola. Mara pele o bohloko e kae? Kutlwe le bohloko e kae? La bona re le etsa no tshwantse ba bona re dilele eng? Mr. Jones, like I'm worried now. Can you please give lovers your cell phone so that we can call an ambulance because of this is too much. Like I cannot like wait again. Ke kopa o next time o tloletsa ntho tse so. Wa motshwara mara o robala le ngwana hae ha o bile di dihlong. Ntho tse ntinang ke tsona ntho tse nketsang so. Ya phefumula lo mama. Like no, stop that. Lovers ke kopa phone le ambulance please. Epilepsy kanje. Mama. Na bathi ba ke eng? Mami. Maria mama me dangerous low soft. Ke kopa retseng so wait. A ke tsebe lo. Mara at least pelo ha ye sentsane. Yetsa. Hey,
So kukani lo muntu nimfake endlini wayenenza kanje. Mami. Asibakeng guys, ke kopa ngwetsa sa. Mami. Ayolala dog like. Motho moholo. Tate Mdimo. Wona le nna nke ba sa itse dintho tse. Nka ba entse eng? Ke ba sa itse dintho tsa di. Tse feng tsa wena go ba le ngwana hae no tloletsa. Kukani. Motho mona ha di right. Mara nna sente ke tse bjang yanong. Tloletsa ntho tse di jwalo. Wena hantle so tshwang ga temsadi wa o etse jwang. And ntho bohloko di camera di o shebile motho moholo. O tsenela go fela o choose ngwana mosadi wa hao. Wa ke tsebe. Wena ntho tse di etsang o sa di tshwanele. O bo file le phondo le o le bo fetse stepfather sa hao. Hanka be fela o attenda ntho tsa o tsa bophelo. O busy wena le stepfather. Tlo jotsa mwa go enjoy ntate. Man wait king. Ke kopa wait king. Guys, ke a tshepa go la bona gore mama ho etsahalang ka yena. Ke a tseba wait king. Ke tla lefa feedback ko episode e nngwe ke le jwetsong ho etsahetseng ka mama ho tsamaela jwang because of la bona ga thaba motsosa ha tse o ha etse next. Ke a kopa le lona mahae. And packet 25 liters. Eng mo ha ibe la tseba le di situation tse so ke kopa ntse so le di tlwelle because of le re kena ko danger. Ke le ska le balang Uzovuka lo boy. go follow ke le ratla see you in the next episode. Yes baby. Yes. Lovers. Everything is sharp. Amanthelani lo muntu ebusweni na tonte. Mr. Jones, why don't we move here like re mobele mole please? Re tlwetsa lovers. Ha re kukeng mama please re mbele mole wa tshesetswa le mo mofatsi please. Eish. Lovers. Lovers yenza nka. Eish. Landeni ngibambele i-dress lona. Hlelo sang thotse so ke a le kopa batho ba baholo. Ntho mo le ntse so ha di etsiwe maphelong. Ke a kopa. Ke a kopa. Mara sambeka yi. Why bangamise Sophia? Kandini ngempete. Ha hloki le moya. Wena sisi wena ufuna i-discipline Nna ke sa tseba guys I don't know na la. Funa ukulayitwa. Discipline serious lo mntana. Yini buku mama kunjani ufila kanjani umama kumayi kanje? Yona le ufuna isicima ngazi ufunani ufuna ibhandi. Aish wait again guys like I said ke tla le bona ko le next episode ke le update ngo go etsa la jwang le mama because of ha re motshwara mo. Aphila manzi wami ngicela Go pampa like everything limo. So ke tla le update hanga. Yebo pulse u check e1 ufuna check wonke ama pulse. Guys o kwetsetse eng? Josie Bioscope unfeintisa abantu manje. Bamisa abaninhliziyo nina nizobulala abantu. Kahle kahle YouTube iyayivuma lento. Dog either it's scripted or an disclaimer angazi. Wena uyibonile disclaimer. Hayi sibone baqala ngama word of the day. Intanga. Cabanga Bekumawuleli sekafendile lapho. Ha, izinto ezithuna. Nawe mntwana, enjoy ubaba more than. Enjoy yani. Yini lento ishoyo. Ngiyakubuza ukuthi umodle imali makana. Uyaenjoy. Uyaenjoy. Cabanga. Hayi. Choose wise. Choose wise. Yo guys. Thank you for watching. This is Midnight Crisis with William Tiger. Senza kwasani. Subscribe, like, comment, share. Mngani. We out. We out. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but to push a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but to push a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but to push a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of